Kompas pagi saatnya untuk informasi mancanegara. Saudara, informasi pertama adalah serangan udara militer Israel menghancurkan Masjid Dar al-Multakin di kawasan Yarmouk, pusat kota Gaza pada hari Selasa waktu setempat. Video amatir ini merekam detik-detik ledakan di bangunan Masjid al-Multakin. Bangunan seketika runtuh total dan rata dengan tanah akibat ledakan besar dari rudal jet tempur Israel. Rekaman amatir lainnya, saudara, menunjukkan saat masjid di kota Gaza ini dihantam oleh serangan udara Israel. Media Palestina melaporkan pesawat Israel menyerang Masjid Al-Mutakin dekat dengan pusat kota Gaza setelah warga diperingatkan untuk mengungsi dari daerah tersebut. Serangan turut meluluhlantahkan tenda-tenda pengungsian di sekitar masjid yang menjadi tempat bernaung warga Palestina yang kehilangan rumah mereka sebelumnya. Warga pun langsung berlarian menyelamatkan diri. Arab Saudi bergabung dengan Amerika Serikat untuk menyerang milisi pro-Iran di Irak pada Selasa waktu setempat. 20 orang tewas, 32 lainnya terluka. Serangkaian ledakan terdengar di kawasan Al-Dir, Provinsi Basra, dan sejumlah kebakaran juga terjadi usai serangan di provinsi lainnya di Irak, Nineveh. Saudi mengaku bertanggung jawab atas serangan yang dilancarkan ke Irak sejak perang Amerika Serikat-Iran dimulai. Keterlibatan Saudi dalam serangan patut diperhatikan karena kerajaan sebagian besar menolak untuk sepenuhnya terlibat dalam konflik. Bergabungnya Saudi dengan Amerika usai infrastruktur minyak dan kapal tankernya terbakar usai diserang milisi pro-Iran Houthi. Dari rekaman video amatir, warga Irak ini memperlihatkan pasca serangan gabungan Saudi dan Amerika ke markas unit mobilisasi rakyat atau PMU di Provinsi Salah al-Din di Irak, saudara. Belum diketahui korban atas serangan yang dilancarkan Arab Saudi bersama dengan Amerika Serikat ini yang menyasar milisi pro-Iran di Irak. Rekaman terbaru, serangan udara yang dilancarkan Saudi dan pasukan Amerika pada kelompok-kelompok pendukung Iran di Irak, diantaranya PMF atau Al-Hashd al-Shaib. Menteri Pertahanan Israel Katz, mengakui bahwa kepentingan Israel dan Amerika Serikat dapat berbeda terkait dengan Iran meskipun mereka melakukan kampanye militer bersama. Katz menambahkan bahwa militer Israel telah diperintahkan untuk bersiap menghadapi serangan lebih lanjut tanpa keterlibatan Amerika Serikat. Dalam kesempatan yang sama, Katz juga belak-belakan bahwa jet tempur Amerika lepas landas dan mengisi bahan bakar di Israel saat menyerang Iran. התקינו פעמיים באיראן, ערוכים להכות בפעם השלישית, כחול לבן. צה"ל קיבל הנחיה, והוא נערך בהתאם, להיות מסוגל לתקוף לבד באיראן. עכשיו אנחנו לא לבד. יש את ארצות הברית, בוא נראה מה היא עושה. האם היא חוזרת למערכה, האם היא עושה את זה בדרכים אחרות. אבל ישראל אמרה, לא יהיה לאיראן נשק גרעיני. לא נאפשר לה לחזור לתוכנית הגרעין שסיכלנו, וגם כן לא נאפשר לה לצבור יכולות שאיימו על ישראל. אנחנו מול איראן במצב טוב מאוד, מצב מצוין. האימפריה הפרסית הגדולה והרהבתנית והשחצנית. Wakil Menteri Luar Negeri Iran, Kazem Garibabadi, mengatakan Tehran tidak akan menerima rute pelayaran selatan yang melintasi Selat Hormuz. Kementerian Luar Negeri Iran menyatakan Tehran dan Muscat telah mengadakan pembicaraan teknis mengenai pengaturan pelayaran yang aman bagi kapal-kapal yang melintasi Selat Hormuz, yang mengindikasikan bahwa konsultasi masih terus berlangsung dan belum ada kesepakatan akhir yang dicapai. خودش
ما موفقیتمون در این جنگ کامل نیست. این رو خدمت همه با صراحت عرض میکنم. انگلیس و فرانسه اومدن یک ائتلاف کذایی رو نزدیک به 33-4 کشور تشکیل دادن. برای چی؟ برای میانزدایی از تنگه هرمز. مرتبا با ما صحبت کردن، ما هم به صراحت بهشون گفتیم به هیچ وجه اجازه ندید. گفتم اگر ناوها تو نزدیک تنگه هرمز بشن برای این کار و یا تجهیزاتتون و یا هر شناوری هر چیزی که دارید برای میانزدایی بخواید بیایید اینجا نزدیک تنگه هرمز، اینا هدف مشروع برای جمهوری اسلامی ایران هستند. ما به عنوان نظام جمهوری اسلامی ایران. Saudara, eskalasi konflik antara Amerika Serikat dan Iran kembali meningkat saat Amerika Serikat ancam akan gunakan aset Iran yang dibekukan di luar negeri untuk bayar kerusakan kapal akibat serangan di Selat Hormuz. Iran pun balas ancaman siapapun yang mendukung tindakan Amerika Serikat akan dilarang melintasi Hormuz. Genderang perang tampaknya kembali ditabuh antara Iran dan Amerika Serikat. Iran mengancam akan menutup Selat Hormuz. Ancaman itu dikeluarkan seiring pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump pekan lalu yang akan merebut aset Iran yang dibekukan di luar negeri dan menggunakannya sebagai dana kompensasi atas kerusakan kapal di Selat Hormuz. Juru bicara Komando Militer Gabungan Iran, Ibrahim Zolfagari, mengatakan negara atau perusahaan manapun yang bergabung dalam tindakan yang dinilainya melanggar hukum itu akan dilarang melintasi Selat Hormuz. ضمن هشدار به رئیس جمهور جنایتکار آمریکا در خصوص تبعات این اقدام غیرقانونی به همه شرکت‌ها و کشورهایی که از پیشنهاد ترامپ استقبال نمایند و از دارایی‌های بلوکه شده ایران تحت این عنوان استفاده کنند اعلام می‌داریم از این به بعد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اجازه تردد به هیچ یک از شناورهای آنها از تنگه هرمز را نخواهند داد. Tak tinggal diam, Trump klaim sedang menghajar Iran habis-habisan. Tetapi di sisi lain, Trump juga menyebut tengah berlangsung negosiasi dengan Iran. We have destroyed their navy, we've destroyed their air force, we've destroyed their leadership, we've destroyed their anti-aircraft weaponry. Their drones are being made at a rate of about 7%. We destroyed most of their drone manufacturing capability, their missile manufacturing capability. To beat them, and we're beating the hell out of them, but we'll see how it turns out. Right now, they have very friendly negotiations going on. Setelah Iran kembali menutup Selat Hormuz menyusul serangan Amerika Serikat, Oman memfasilitasi pembicaraan antara kedua pihak. Dalam perundingan, Amerika Serikat disebut meminta jalur pelayaran di bagian selatan Selat Hormuz tetap dibuka sementara hingga proses negosiasi selesai. Tetapi Iran menolak usulan itu. Amerika Serikat menerapkan blokade laut, sementara Iran memperketat pembatasan laut lintas maritim di Selat Hormuz. Akibatnya adalah lalu lintas maritim atau pergerakan kapal-kapal di Selat Hormuz pun terhambat. Banyak kapal dan tanker berlabuh atau tertahan di lepas pantai perairan Teluk Oman. Media Oman melaporkan pemerintah Oman terus berupaya untuk mengurangi ketegangan di Hormuz dengan para mitra di kawasan. Sementara Kementerian Luar Negeri Iran menyatakan Tehran dan Muscat tengah membahas mekanisme untuk memastikan pelayaran kapal yang aman melalui Selat Hormuz. Namun hingga kini belum ada perubahan status navigasi untuk melalui Selat Hormuz. Iran tegas menyatakan menolak rencana rute pelayaran selatan melalui Selat Hormuz. Wakil Menteri Luar Negeri Iran, Kazim Garibabadi, menyatakan Iran tidak akan mengaku rute selatan bahkan untuk 1 jam pun. Iran dan Oman saat ini tengah membahas pengaturan jalur pelayaran yang aman melalui Selat Hormuz. Garibabadi bilang jika rute yang Iran usulkan tidak diterima, maka Iran tidak akan menerima formula lainnya. Iran juga tidak akan menerima misi internasional yang dipimpin Prancis dan juga Inggris untuk bisa membersihkan ranjau di Selat Hormuz. این مذاکراتی که داره با عمان انجام میشه اینها در عین بسته بودن تنگه داره انجام میشه. پس ببینید جمهوری اسلامی چششو در واقع اینطوریه که بسته باشه بگه حالا از مسیر جنوب رد شدن، نه،
اصرار عمان و حتی طرفای دیگر که با ما در تماسن برخی میانجا میگن آقا حداقل خب از این مسیر برن تا شما تفاهمات رو انجام بدید. به هیچ وجه ما حتی 1 ساعت مسیر جنوب به رسمیت نمیشناسیم. Serangan udara Israel kembali menghantam Lebanon Selatan. Saudara, serangan terjadi setelah Israel menyatakan Hizbullah melancarkan serangan pesawat tanpa awak terhadap kendaraan militer mereka. Informasinya usai jeda.